እንድታተኩር ቤት ባውላት ያው በሜሴጅ እየተላላከች ለሊት ከአባቷ ኪስ ቁልፍ ሰርቃ በር ከፍታ በተኛንበት ተነስታ ጠፋች። ይኸውልህ ወንጀል ነው። ሌላም ነገር ቢኖር እኮ በስርዓት ሁሉ ነገር በእንደዚህ የሄደ ነገር አሁን በፍቅር ይዘልቃል። ምን አይነት ቤተሰባዊ ህይወት ነው የሚኖረው ወደፊት? እቺ ልጅ ለገንዘብ ነው የተፈለገችው፣ እውነትም ለፍቅር አይደለም። ብዙ ነገር አስገኝታለታለች። በእሷ ስም የሚላኩ ነገሮች ሁሉ አበልጽገውታል። እሷ ግን ልንገር ልጄ ምንም ነገር የላትም። እኔም ከሷ ምንም ነገር አላውቅም፣ ምንም ነገር አላየሁም። ያለሁበት ኑሮዬ ነው። አሁን ምንም ነገር አላውቅም። እሱ ግን በጣም በልጽጓል። እዚህ የተከራየው ቤት 20 ሺህ ብር እየከፈለ የሚኖርበት ቤት በሷው በሚያገኘው አድናቆት ነው። እና ይሄ ህይወት እስከመቼ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር በህይወቷ እየተጫወተ የሚቀጥለው? እሷ እኮ የወደፊት እንጀራዋ ኑሮዋ ዕውቀቷ ነው። ብትመነዝረው የማያልቅ የአእምሮ ዕውቀቷ ነው የሚያኖራት። እና ለምን እድሏን ያበላሻል? ለምን ከትምህርቷ ያስተጓጉላል? ለምን ከቤተሰቦቿ ትርቃለች? ይቺ ልጅ በዕውቀቷ አንድ ደረጃ ላይ ደርሳ ማየት የምንፈልግ ወላጆች ነን። እናት ነኝ። እናት ልጇ ሲጎዳ እኮ ማየት አትፈልግም። ይሄ ነገር ምንድነው? ወዴት እየሄደ ነው? ቢዝነስ እየተሰራብሽ ነው፣ ቪዲዮ ላይ እየወጣሽ አንቺ ግን የምታገኘው ነገር የለም። የሚላኩ ምንም ነገር እውነት ልጄ ልበል፣ ይሄ እውነት እኔ ቤቴንም ላሳየህ እችላለሁ። ድሮም የነበረኝ ነው፣ አሁንም ያው ነኝ። ልጄ ልንገር፣ እየበለጸገ ያለ ወገን ሌላ ነው። ስሙኝ፣ በቃ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ስሙ። አንድ ነገር ስታደርጉ ስጦታን ስትልቁ ባለቤቱ የተላከለት ስጦታ ደርሶታል ወይ ብላችሁ አረጋግጡ። ድምጽ ተቀበሉ። ልጄ ግን በሌላ አቅጣጫ እየተላከ የሚበለጽገው ሌላ፣ ልጄ እየሰራች ያለችው ለሌላ፣ እየኖረች ያለችው ለሌላ። አንድ እህት ባለፈ ቪዲዮ ላይ የለቀቀችው ላምናት ብላ ያለችው እውነትም ላምናት። ለምንድን ነው ይሄን ያለችው ብለህ ብትለኝ የማዳን ቅመሞች የሚባሉ አሉ። እነሱ ሩታዬ ብለው ስለወደዷት አዋተው ወርቅ እንዲገዛላት ብር ይላካል። ያንን ስጦታ ማየት እንፈልጋለን ብለው እየጠበቁ ያለ ብሩ የውሃ ሽታ ሆኗል። አንዷ ዩቲዩበር ተናዳ ምን አለች? ላምናት ወርቅ ብላችሁ የላካችሁላት አልደረሳትም፣ ልጅቷ ላምናት ብላ ያለችው ትክክል። ላምናት ላሚቷ እየታለበች ጥቅም የምትሰጠው ለሌላ ነው። እኛ እናውቅም። እኛ ምንም ያየነው ነገር የለም። እባካችሁ እሱን እየደገፉ ውሸት የሚናገሩ ዩቲዩበሮች እውነቱን ይጋነ ያለው ልጄ ተጎድታለች። አዝማሚያዋን ሳይ ነው አሁን እቺን 2 ቀን ቤት ተቀመጭ ብዬብል በሌሊት አስኮብልሎ ወሰዳት። እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር ልጄ አላግባብ እየተደረገባት ላለው ነገር እየተነገደባት ላለው ፎቶዋና ድምጿ እባካችሁ ድረሱልኝ። እባካችሁ ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አርከፉኔ ወርዶፍቱ ተከበጀምቶታ ቻናል ዩቲዩብስ ካለች ጀለት ያርጋምተን ጅርጅርቱ አንዘረ ነጋኪ ገለሰረቢ አረሞ ቪዲዮ አባሬዳ ቶቆ ቃወጤ ዱፌት እንዘራ ዋና ገረሜፊ እንግዲህ ኩማርጋ ዝርተን ኩማ ቤክተኒ ሩታ ፊ አብሪሽ እንግዲህ ዱጋዶበቹ ፊ ኢሳን ረት ካን ካጅ ዴሞ ዮክንሞ ዋባይ ለጀቹ ዳካን ረት ግን ነምኒ ቶኮ ጋፋ ጉደቱ በቃ አንሶዋኒን ቤኩ ዱጋዶበቹ ባየተ ኩና ዛይቤ ማልፍ ዘናኒ ኢሳኒ ጅሬኛ መታ ኦፊ ነምኒ ቶኮ ካ akkuma beektanu ani amma fakkeenya fi jireenya mataa kiyyaa jiraachuudhaaf waan barbaade hojjedhee jiraachuu danda'a. Garuu immoo isaan irratti kan naajichaa jiru hedduu kan nama nan jedhamne dhugaa dubbachuuf garuu inaafan nama basma hedduu oduu akka isaan inaafaniiti osoo akka irratti jedhaniiti isaaniin balleessu turan gin isaan dhugaa dubbachuuf
waaqayyo jaalala waaqayyo waan qabaniif guyyuma tokko reemee ba'aniituma miidiyaa irratti dhugaa dubbachuu fi akkaataa namni ittiin arrabsu yookiin immoo akkaataa ittiin namni garaagarana waa baay'ee jedhu kanaan guyyaa takka viidiyoo miidiyaa irratti ba'aniitu warra akkas jedheef bootaa qabaatanii gara fuulduraatti deemu malee gara duubatti hin deebi'a waan ta'eef gara guyyaa takka akkana deebi'anii yookiin akkana miidiyaa irratti ba'aniitu waa takka dubbatanii beekan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na dinqee hedduu takka nagarrame. Ingilis isaan nama boruuf jechuudha kaayyoo ofiitiif tattaafatu malee nama fuulduratti gara fuulduraa deemu malee gara duubatti nama deebi'u miti. Ingilis akkasuma waaqayyonis isaan milkeessu hedduu namatti tolu. Ingilis oduma sareen duttuu maal jedhu sida. Anna akkasii waa baay'eedha kaayin waa baay'ee tu irratti ka'ee irratti adeemaa ture isaan garuu kinoo jaalalli isaanii ittuma fufee qaxxalaa jedhu mitiire anna akkasii waaqayyonis isaan milkeessu kana caala nama baqa jaalala addunyaa baqa sirriitti darajaa nama baqa maal jedheetu akkan ibsu beeku na hedduu namatti tolu isaanii nama akkanaati baqa kan guddatu kan baqa deebi'ee beektanii namni ama fakkeenyaaf nama tokko osoo ta'ee baqa namni akkana nuun jedhee aamilee isaanii gadi cabaa xiqqooshii inni beektanii namni tokko doo ta'e gin isaan gara fuulduraatti deeman malee gara duubatti hin deebine ammas immoo waaqayyoon isaan milkeessu keessattuu immoo ruutan waa hedduudha kan ingilis odoo dhugaa dubbachuuf yaa'u gara tiiktookii gara yeechanii kana osoo dhageechee hin abbad nama tokkooti jechuudha gin isaan baqa jireenya isaanii nama baqa jireenya ofii gara fuulduraatti taaffii qabuudha akkasumas immoo nama baqa gara fuulduraatti tarkaanfachuu malee gana warra nama duubanitti wajjuu gargaree ilaaluu miti so akkasii baay'ee tokko waan ajaa'ibii tokko keessaa dhugaa dubbachuu isaan lamaanuu baqa nama goobasii ta'anidha baay'ee waan ajaa'ibaati. Nah akkasiniin jedha akkuma dhagaa jirtanii waan isheen jettee jechuudha isheen akkanatti waan akkanaa fudhattee jalaa baddee jettee miidiyaa irratti dhugaa dubbachuuf ammoo feeyyoo ta'e miidiyaa kana irratti waan hin taane dalaguun gaarii miti gin waan gaarii hojjedhu kanaafiyyuu gara fuulduraa malee gara duubatti deebi'uun kanaan booda hin jiru jedhanii ingilis isaan kinoo fataa jedhanii galanii mana isaaniitti galanii kinoo oggaayyuun guunne erga jalqabanii kunoo 200 guutanii jiru nama akkanaati kan yaa'u waaqayyoon isaan milkeessuu baqa dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduudha kan jaalala isaaniif qabu hedduu jechuudha. Hedduu namatti tolu si maaliif isaan nama boruu baqa kan namni jedhu kana duubatti garagaranii hin ilaalanii beektanii nama gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u malee nama gara duubatti gana deebi'ee nama kana ta'e kana isaan akkana nama akkanaati nama akkana hin dhagaan konkuma jechuudha. Ana kana fakkaatu ruutaan Abrish dhugaa dubbachuuf waaqayyoon jaalala isaaniif baay'isu. Eebbifamtoota ingilis akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf qormaanni gin ijoollee ortodoksiitti baay'ataa gin yaa waaqayyoon immoo yoo amanatanii homaa irraan dhabanii laphee qulqulluudhaan gaafa gara waaqatti goranii nu milkeessi jedhanii akkasumatti ni milkaa'u jechuudha ni milkoofta. Kana ingilis milkaa'inni kana caalu isaanaa milkeessu. So baay'ee tokko namatti tolu isaanii anis wanti jedhu jiraate ani wanta namni jedhu osoo hin taane kan waaqayyo jedhetu caalaa ingilis isaan kinoo milkaa'anii maal jedhanii
akka as ga'anii waaqayyonis immoo nama baqa boru guddatee kanuma caalatti jaalalli isaanii itti fufee isaan taasisu. Enggidi barumsa baay'ee irraa argattu jedheetan yaadaani kanarraa dhugaa dubbachuuf nama akkanaatirraa waa baay'ee irraa hubattu jedheetan ilaala jechuudha. Maaliif jennaan isaan nama baqa obsas qabu nama tiitinnaa qabu waa hedduu keessa darbee